Hello, hello. Hello, hello. Sound check, test, mic, 1 2 1 2 1 2. Hello, sound. Hello, hello, hello. Sound check, test, mic. This is a test. It's a test. Hello, sound check, test. Sarudo at tuloapat ang nagsayaw. Ang sarukay ang sakon namumutan. Isug-isug ibig sa kong atubangan. Kung di ka umisog, ako magagadan. Sarudo at tuloapat ang nagsayaw. This one is a test broadcast. Hello, hello, sound check, test, and hi. Hello, hello, sound. Kung di ka umisog, ako magagada. Kang ikasadang pa man ako. Para baduya ka, para batala ko. Kang turilya ka na, turilya nakaano sa buhok mo. Kang ikasadang pa man ako. Para baduya ka, para batala ko. Kang turilya ka na, turilya man ako. Kung samayan takano sa buhok mo. This program is brought to you by JJan Construction and Supply. JJan Construction and Supply is located at Barangay 15, Marquez Street, Legazpi City. JJan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. This program is brought to you by G-Bros Construction and Supply. G-Bros Construction and Supply is located at Piñaranda Extension, but not Legazpi City. G-Bros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosan. This program is also brought to you by Honorable Vince Baltasar III, City Councilor, Legazpi City. Also brought to you by Honorable Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City, and Marites Maniago, PIO, DPWH, First Engineering District. Kung kamo napupurisawan, nalilibungan kung si isay na mga marahay na lideres at sa tuyang pwedeng pagkatiwalaan. Aliw na ang programang Kada Mahinindo kasaro sa objetong pagbabago. Aksyon! 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 Magtataonin linaw sa gubot na isipan. Aksyon! 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 Magbumuka sa tamang dalanin kadunungan. Aksyon! Aksyon! Yan, uyaan sa inyong makakasabay. Nel at doon ang lalaking mabuoton. Alagad sa komentaryo, may doon! Aksyon! Aksyon! Maestro Nel at doon at ang lalaking mabuoton. Alagad sa komentaryo, may doon!
ang nagsayaw. Ang salukay ang sakong namumuta.